Haka jing dap chi spa prapo kandai snam ka jing klat no sim tirat sing ka hima nong klau ubale kon pursha e ka jingwan thambor ki phareng haka khat nyau tare unai tung araja arpusa ka kurs Syiemlieh haka jing alam uba snarwell kumu president kala wan ban bu sentiu hakmat umod dor jong sim tirat sing ha phalau ka state central library Shillong dak ba pen pau ba ka ni ka singi ka long ban ken mau buram yu klawat kari khasi uba snarwell ulaong Burom kolong Donkam bat ladangi do ia ke jing Burom Mar-Kylliang kan mi ke Jingialeh bat ke Jingsngewsih. Ulong bana ka daw ke jing pen ken kular ki phareng ha kitu ki por kilami ke Jingialeh bat ke jinge snam ban ya dai la ka khendo ka siap. Pasal katnya kita nak Jingialeh ni tadi nak kita buat sentil dia ke jingdap ka cis pak ka kendai senam paling khusus senam tu semua kelawat jengi pada urujan jengi Kirat sing Syiemlieh kala la uba hai la kejam kejing em nak minta kahima kejak pendiri ini kalau bangin kenma abang kenma kalau ba ni Burom kakin Burom kedi kabayar kata ban Burom ya kilong syua kiman syua ban Burom ya kinang sensya ban Burom ya ki para beliau ban Burom ya ki ba ka Jingsngewsih ro papu iki an bari kanon nama kata kumka Syiemlieh ngiwan me ban kenmau bat ban Burom ni lawai de ukur jongi bat abangi Burom kalong ba ibu ye keceng kenmau ibu iki kam ki ba tempau bat lele hakipor ki baladam kene kalong namata kecaj penreu bat si paro bawai nama kata abang Burom ni tong yo rei try kendat mambo nong tha abang Burom yo iki an bat ikanon jang kamarian kadai ka an ke bo blai labo bat abang Burom yo blai komot kawan ke jing Burom ya ki bre lading itu nak ke jing Burom yo blai ngidu ya ke jing Burom para bre bat abang do ya ke jing Burom para beliau kawan ra ia ke Jingialeh bat habawan ke Jingialeh kawan ke Jingialeh bat dei nak kata hakato kapor kaba kaneka agreement ke jong sim tirot sing bat ki phareng kalong ba ki phareng je pen khen ia ke agreement mane ke Jingialeh bat ru tirot sing sim jam himanong khla dei nak kata ba kami ke Jingialeh abang itu no ya ke ya Burom iwai kawan ra ya ke Jingialeh bat abang kawan ke Jingialeh kawan ke Jingialeh apa kawan ke Jingialeh kawan ke Jingialeh bat ketema berjun dei nak kata ni ken mau kata por abang ki pareng pen khen ya kakular bat sim terus sing kalami ke Jingialeh bat ke Jingialeh bat kata por la penyap iki arngut lift kanan wedding fair bat Bolton dai nak kata kejing bom ya snotu jengut kejing bom ya Burom wei kawan ra ya kejing sing kum joro kum ka ko gajai ngin mau nang ni sakmat bangin ya Burom iwei khamtam hak sinsar kadar nang tagari bekejat pendreu badan isi kiwan ra ya Jingialeh nama kata kum kakur kejaj kin mau ba kene kalong kejing pen kan mau ke jomuni kawaj yani bangin Burom ki wai tur sing Burom ya ka Jingialeh kular bat ki phareng ndai mano ba pen khen kita ki ba pen khen kiyo e ka baino dai na kata ba kasoka phareng hakeleng kapathai kadon ki colonies ndai dai ke cepet khen kular kadu kita nama kata kejaj penreu ngin Burom iwai rai tengin ten kendian dia kemudian menemukan migran naltakani lakukan Shillong Professor David R. Syiemlieh, Chairman Burom ke UPSC, ulapan pa ke Jingsngewsih baka kurs Syiemlieh kalak ban ken mau Burom ya ke lengkhu singiyap usim tirat sing. Ula kentui ke sarkar bala Donkam ban snapan thamai bat panitina chu yo modder jong sim tirat sing hakete ke jaka. Kurs ini kurs Syiemlieh radan mentah mah lor ke kam
tho kantar Professor David Syiemlieh de kat ko nga kwa ni su ai khiat i jing trend alor research i vai la tre alor tirat sing Yang trend orang nama yang have referred to the research that I've done. I'm extremely happy that the Syiemlieh discovered the last days of Kyrwoh. It could have been anybody else, but it gives me great pride representing the clan Meghalaya to become a professional many years ago. Earlier this year in February, I attended a function in Dhaka where a bust of Kyrwoh was released, was opened, and it gave me great joy representing the clan there as also the people of Meghalaya. I want to make a few comments on today's function. If you look at the wording, not so much the monument or the statue, but the monument, it really needs repair and it needs a re-lettering. The lead has come out of the plaque, and I urge the government and the Syiemlieh to take steps that it will be a more beautiful place, because this really needed attention before the visit of many functionaries today. Kublai. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.